Znači malo pobrašnimo, malo ćemo pobrašniti, još malo pobrašnimo, pa ćemo nema određenih kriterija u sudskoj praksi. Pa ćemo malo Ovdje su presude nezavisne. Konačni riječ imate Vrhovni sud. Inače, jedino što se promijenilo između donošenja dviju presuda je to što je zagrebački gradonačelnik završio u zatvoru i pod istragom zbog korupcije. Martina Kiseljak, Al Jazeera Zagreb. Ovako, znači da je još veća ako malo ovako koso i stavimo i držimo i uvijemo. Znači samo čekajte malo, samo se ovako malo prevrnijemo, ovako i sad još jednom prevrnijemo.